Dragi građani Srbije, dvije studentice iz Bosne i Hercegovine koje će biti izbačene sa univerziteta u Sarajevu zato jer su veličale ratnog zločinca Ratka Mladića će na poziv vašeg direktora bezbjednosne agencije Vulina nastaviti studirati u Beogradu. Ako ste srednjoškolci iz Novog Pazara, Niša, Subotice, Pančeva ili bilo kojeg drugog grada u Srbiji koji marljivo učite i radite, za vas vjerovatno neće biti mjesta na Akademiji za nacionalnu sigurnost. Zato što su vaše mjesto zauzele osobe koji su iz druge države, a njihova jedina vrijednost je veličanje zločinca koji je u ime Srba počinio genocid i zločine. Ukoliko svi zajedno ne dignemo glas protiv ovog događaja, onda ko idući korak Vučića i režima možemo vjerovatno očekivati da se stipendijama i studiranjem nagrade svi oni koji budu veličali i nedavnu tragediju ubistva učenika u Beogradu. Građani Srbije, i vi i mi živimo u bolesnom sistemu i društvu i tome se moramo suprotstaviti. Ne dozvolite da studentima i đacima u Srbiji zauzimaju mjesto osobe koje toga nisu vrijedne. Dragi građani Srbije, idemo se zajedno boriti za istinske vrijednosti.